بسم الله الرحمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Mauli mga kalamungan na agama Islam, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yari kami yaon iban sinabuk guru rin ha ma'ad muro al-Islami. Siya in tumukbal kato kanyo patumtum ha tuman ini insyaallah subhanahu wa ta'ala. Sa tahri pa siya makatukbal kato kanyo sin kaptangan niya. Iba na mo ipakilakan niyo. Siya ini na nag-graduate last year doon ha ma'ad muro al-Islami. Sa nakakawa siya sin daraja ini mumtaz insyaallah subhanahu wa ta'ala. Na hati ko ini di ko na palo kayon tukbal ko na kanya waktu haruman ini siya ini dengan niya Ustadz atau Syekh Muammil Kiram ikung siya mabain Abdul Ghani Usway Kiram dengan niya Muammil Kiram in maudu in topic kiri niya kato ini kaptangan pangulansang na biya unitukpan na tukan niya sa tato may hug kita niyo si patumtong sinabuk tayo mahuli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فليتفضل فضيلته مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من جري أمة الإسلام من itukbal na to in puji iban sambit ka Tuhan na to Rabbul Alamin. Tuhan amuin tagmilik tag-ikatan tagdirihil kato rinjiki kaya nasabab yaon itukbal na to in pagsarang sukul pa Allah subhanahu wa ta'ala masi yari kato taniyo in kabuki ang ini sa lago na ibat sin Allah subhanahu wa ta'ala subay na to di pasun in kabukit sin kita ni di kadunya ini. Menjadi mga umat Islam in kami in topic na mubihaon pamulansam haagam-agam Islam pagkawon targib ilan akhib. Menjadi mga umat Islam in maksud singkitan niyo karisin Allah subhanahu wa ta'ala nag-ibadat aparman sin Allah subhanahu wa ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wayroon maksud ko at wala ako nagpapanjari tumpukan jin iban tumpukan manusia malingkan magtag-ipon Allah subhanahu wa ta'ala magtag-ipon in purpose kita niyo kaya karisin Allah subhanahu wa ta'ala
Mga umat Islam, in hinang singkitan di hadunya ini dua perkara. Ikaisa amo hinang marayaw, ikarwa amo hinang mangi. Isyusyo imano siya naghinang-hinang marayaw tanto buhiun sin Allah subhanahu wa ta'ala ingkabuhi niya hadunya sarayo-rayo kabuhi aparman sin Allah subhanahu wa ta'ala man amila salihan min zakari aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Isiyo-siyoin manusia naghihinang-hinang marayaw min zakarin dahil kausog tumpukan kausugan atau bawain insyarat niya wa huwa mu'min in siya beriman falanuhyiyannahu hayatan thayyibah na tantu buhiun namo siya sing kabuhi sarayo-rayo kabuhi masanyang amo yatuin tumbas amo yung mga sila naghinang marayo angkan subayin kita nyo magmabuga tuod pa Allah subhanahu wa ta'ala aparman sin Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Iya kamu mga beriman kabuga kamu pa Allah subhanahu wa ta'ala wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad lilingat tiap-tiap ginhawabaran bang unuin maluto niya pada akhirat. Di makna bistahun mo na inhinang mo bangso pa nga inhinang mo yaon hinang marayaw tanto buhion ka sin Allah ta'ala buhi sarayaw-rayaw. Mga umat Islam, isiyo-siyo isang imano siya amuin sumulang hasara sin Allah subhanahu wa ta'ala sumulang hasara sin Allah subhanahu wa ta'ala in kabuhi niya di hadunya masigpit. In kabuhi si manusia apabila sumulang simiha dari Al-Quran iban hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tantu in kabuhi niya masigpit. Uno imbaita sin Allah subhanahu wa ta'ala haparman niya a'udzu billahi minasyaitanir rajim wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahsyuru yawmal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basyira. Makna sin ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala wa man a'rada anil hidayah wal iman isyu manusia simiha dain hapamandu dain hidayat dain Quran iban sim pag-iman serta takukun niya in kasabun na laha pangatayan niya
Maling siya ha, Al-Quran iban hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa inna lahu ma'isyatan danka, ay fa inna lahu fid dunya ma'isya danka, na sa bunar-bunar tuod papanjarihon in kabuhi niya diha dunya masigpit, in kabuhi niya dunya masigpit. Wa nahsyuru yawmal qiyamati a'ma, serta piapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala adlaw akhirah buta siya. May ta siya buta, may ta in kabuhi niya masigpit, asabab sin pagtaykod niya, pagpaling niya dahin ha Quran, dahin ha hidayat, dahin ha pag-iman tuju pa Allah subhanahu wa ta'ala, dahin ha sabab yaon kabuhi niya masigpit, in papanjarin sin Allah subhanahu wa ta'ala adlaw kiamat buta siya. May ta piapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala siya buta. Uno yung sabab, lianna kana fid dunya a'mal qalb, sabon nartud in siya yaon, in kaunan siya diha dunya a'mal qalb, buta in pangatayan niya, buta in pangatayan na di siya tumayma simbayta halom sin Quran. Isyo in mga sila ini amunain mga kuffar, butain pangatayan nila. Aun parman sin Allah subhanahu wa ta'ala suratul Baqarah, innal ladina kafaru sawa'un alaihim ma anjartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sa bunar-bunar tuod amu mga sila kafaru, sibuda baitaan mo, simbunal ataw di mo baitaan, sibuda paanibon mo ataw di, sibuda patumtuman mo ataw di, baitaan mo ingkaray analam sin surga, sin kangi analam sin narka, di da sila yan nagparatsaya, di da sila yan kumahagad. Day nasabab yaon, biyato na inkakahinang nila. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala abasarihim wa lahum adabun adhim. Tumbukan na sin Allah subhanahu wa ta'ala atau khataman na sin Allah subhanahu wa ta'ala impangatayan nila. Minsan yaon impangatayan nila, inhinang simpangatayan magbuta-buta sila, di silang tumayma simbayta alam sin Quran. Bukod pahat pangatayan nila, wala sam'in impangdungog nila, impangdungog nila. Minsan yaon impangdungog nila, di na sila bayaan dumungog sin Quran, di na sila mabaya dumungog sin syara dain ha Quran. Bukod pahat pangdungog nila, wala abasarihim sambil pangatod nila, sambil pangatod nila khataman na sin Allah subhanahu wa ta'ala kisawa, hinangan na sin Allah ta'ala tampan. Di mana di na tumay matuod in mga manusia biyato amuna in mga kuffar, serta butahon sin Allah subhanahu wa ta'ala adlaw kiyamah. Supat sin ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala, walahum adabun adib, aun doon kanila siksa sa laggo-laggo, siksa sa hapdus-hapdus, hapaniksa ha mga sila kuffar. Mga umat Islam,
Asabab sin pagtaykod nila Quran, iban sin pag-iman tuju pa Allah subhanahu wa ta'ala, diuta sin Allah subhanahu wa ta'ala adlaw qiyamah. Yaqulul kafir, lahum sin kafir ini, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basyira. Ya Allah, may tak mo ako piyapan jari sin Allah ta'ala buta adlaw qiyamah wa qad kuntu basyira, sabon na tuot in kaaunan ko hadunya makakita bukun siya buta. Wa qad kuntu fid dunya basyira, sabon na tuot in kaaunan ko doon na dunya makakita. Sumpat sin ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala, nag-ino-ino in tao ini, may takono siya buta. Uno in sabab niya, mga subo pa. Ibayta sin Allah subhanahu wa ta'ala, qala kadhalika atatka ayatuna panasitaha, wa kadhalika al-yawma tunsa. Sabon na tuod, qala kadhalika, aparman sin Allah ta'ala, indamikyan niyaon, di matungkay mo in ayat na mo, isara na mo, di matungkay mo in ayat ko lang sin Allah ta'ala wadiha, matampal, panasitaha, naglupa-lupa sa jakaw, kalupahan mo siya. Di man na di niya tayo maun, imbayta, di niya kahagaron, hininang niya maglupa-lupa sa diya. Wa kadhalika yawma tunsa, indamikyan pagkalupahan mo na in ayat na mo lang sin Allah, haadlaw ini kalupahan tanakaw lang sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga umat Islam, ayaw tuod kita niyo maling day na Quran, iban hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, bangso pa maimano siya, maling day na Quran, tanto insiyayan alam sin kalonga. Mga umat Islam, yatto isiyo-siyo amo imano siya, naginang marayaw, yasimbeta sin Allah ta'ala, ayat sin Allah ta'ala nakauna, tanto papanjarihon sin Allah ta'ala, in kabuhi niya, sarayaw-rayaw kabuhi. Sarayaw-rayaw kabuhi masanyang. Sa isiyo-siyo sa imano siya, amo imano siya, manling na siya day naha, abayta, sin Quran, iban hadis sin Allah subhanahu wa ta'ala, hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, parman sin Allah ta'ala, hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, tanto in kabuhi niya, kabuhi masigpit. Bangso pa maing kabayaan sin kita niyo, di in kabuhi na to masigpit, subay tuod kita niyo maghinang-hinang marayaw. Ayaw kita niyo manling maghinang-hinang sara, wala na siyara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Minsan yung kaaunan na yaon, amo hinang marayaw, sumagawawang wala na diaakan sin Allah ta'ala, iban sin Rasulullah, ayaw na kita niyo huminang. Ada kala yan tuan, mabilang pa siya bid'ah. Ada kala yan, mabilang pa sin bid'ah, imbidaa, hambog tuod siya kalungan, dakula. In mga tao nagbibidaa, panganan niya kumugdan na, in kakahinang nila, sabab in pangatod nila hinang marayaw. In pangatod niya hinang marayaw, sumagawa in pangatod sintuhan.
bukun hinang marayaw langgal hasyara sinallahu ta'ala bigda na agama Islam. Tuhan, bangkitan nyo di mabaya butahon sinallahu ta'ala adlaw kiamat. Subay tuod kita ni umagad apamando sinallahu ta'ala labay din ha Rasul sallallahu alaihi wasallam asupaya di kita ni Tuhan butahon adlaw kiamat. Umat al-Islam, imano siya di hadunya ini, nabahagi siya pa, tu kabahagi. Aun manusia, aun mga manusia, mangdaak sila pa hinang marayaw. Sumagawain sila yaon naginang mangi. Bang aturun mo in mga sila yaon. Sila na imbar iman. Sumagawa alam simbigi jantum nila. Bukun pamuntara pa agama Islam. Panguntara hama agama Islam. Isyuin mga sila ini. Amo na yung mga munafik. Amo na yung mga munafik. Habay tasin Allah subhanahu wa ta'ala atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa tatluna al-kitab afala wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Uno lang sinallahu ta'ala mangdaat kamu pa manusia, mangdaat kamu pa hinang marayaw, sumagaw kalupahan niyo na ing ginawabaran niyo. In kamu, maingat kamu magbabasa sing kitab, makahati kamu sing kitab, afala ta'qilun. Uno wayroon akal niyo. Beta sinallah subhanahu wa ta'ala ang mga manusia. Amo yung mga manusia, mangdaap pa'y ng marayaw sumagawain siya yaon naginang mangi daysan. Lang sinallah ta'ala uno wayroon pamikir niyo, in wayroon akal niyo. In mga manusia bihatto do sa dakula adlaw kiyamah. Aparman sinallahu ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Ya kabong mga bariman, may ta kamu magkabtangan ataw may ta kamu magimo mga di niyo ipaginang. Asabab yaon kabura magtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Do sa dakula hadarat sinallah subhanahu wa ta'ala ang mga manusia nagimo mga di niyo ipaginang. Mga umat Islam, amo yan to intumpukan si mga manusia di hadunya. Intumpukan hikarwa mga sila bariman uno inhinang nila. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. In kaaunan in sarayaw-rayaw ummat uno inahon nila mangdaak sila pa inang marayaw ukhrijat linnas gumawa siya mong pamano siya sarta in maksud nila mangdaak pa inang marayaw manglang siya din hahinang mangi. In mga sila initumpukan si mga bariman. Wa tu'minuna billah sarta in sila yaon nag-iiman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga umat Islam, yatu biyayta ko intumpukan ni karwa amo intumpukan si mga bariman sarta in sila ini
maglumba-lumba sila, mag-us-us sila, mangayo kaampunan. Tuju pa Allah subhanahu wa ta'ala, sari'u ila rabbikum, sari'u ila magfiratin, magfiratu, Piratin marabit. sari'u ila Piratin. magfiratin min rabbikum wa jannati arduha, wa jannati arduha, wa jannati Wajannatin. arduha, Arduha ka'ardis samai. arduha Ka'ardis samai. ka'ardis samai wal ard, uiddat lil muttaqin. Sari'u ila magfiratin min rabbikum, min rabbikum wa jannati arduha samawati wal ard, uiddat lil muttaqin. Mag-us-us kamu, maglumba-lumba kamu, mangayo kaampunan, mangayo kaampunan, patuhan niyo, janji sin Allah Ta'ala mga bariman, surga sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, in ablam sin surga yaun, biya sin langit iban sin lupa. Kansiyo yaun, amuin mga sila bariman, nagmabuga pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanggang mga bariman, maglumba-lumba to kita nyo, huminang sin, hinang daakan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikatu, bagian sin mga manusia di hadunya, amo na inkupar. Amo inkupar, amo yung sumusulang, tuju pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, di siya magkahagad, habay ta sin Quran. Di nasabab yaun, biyuta sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, in adlaw kiamat, in pangatod nila. Mari kita yung mga umat Islam, tumpukan mga sila dito adlaw kiyama. Tu bahagi raisam. Ang pagtawagon, sabiqun. Amoy maglumba-lumba, pahinang marayaw. Ika-isa yaun, sabiqun, maglumba-lumba, pahinang marayaw. Ikaruha, ashabul yamin, amoy mga manusia, kaya tukbalan in kitab niya, dapit patuon niya. Hikatu, wa ashabul shimal, amoy mga sila, kaya tukbalan, sin kitab niya, dapit palawan niya. In sabiqun pagtawat, musabiqun, in mga sila naglumba-lumba, painang marayaw, sila na yan, di na siya labayon isabud. Pasurun na sin Allah Subhanahu wa Ta'ala palam sin surga niya. Sarta in siya yaon, in amal ibadat nga di na sila timbangon. Bimana, pasurun na sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, lamud na in mga manusia, patay syuhada, amu in nag-aatubang iban sin satro sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, lamud na yaon, in sila yaon, direct na pasurga sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. In ashabul yamin, amoy mga sila kaya tukbalan in kitab nila, dapit patuon nila, amo na in ashabul yamin. Hadlaw kiyama, aparman sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, yawma idin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah.
haadlaw kiyama pagwaon na sin Allah Ta'ala imanu siya mapahadarat niya karna isabun na siya hisabun na sila la takhfa minkum khafiyah wayroon na makatapok hambuk din kaniyo hambuok din ha mga manusia sarta wayroon na hinang hikatapok nila bima na kaingatan na haadlaw yan kaingatan na inhinang mumangi marayo ka sarta isabun na kao muna amuin ashabul yamin fa amma man utiya kitabahu bi yamini na adapun isiu-siu inkiatukbalan atau karatungan sin kitab niya dapit patuun niya idalil intanda yan insyayan alam sin surga na sambil in manusia yan pagkakyatukbalan na in kitab niya adlaw kiyama halom sin kuyag in kuyag di niya tuod katahanan in kuyag fayaqulu ahu mukra'u kitabiyah sambil siya mamung ang mga manusia in agi niya ha ikra'u kitabiyah basahan niyo in kitab ko basahan niyo in kitab ko lang sin tao yaon amo imano siya kaya tukbalan in kitab niya dapat patuon niya in supat sin ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala inni janantu anni mulakin hisabiyah in agi niya sa bunal tuod kiannaw ko tuod tanto hipaglanggal ko hipagbag ko ipagbista kako biasin adlaw ini tinasabab yaon in siya halawm sin kabuhi masanyang fahuwa fi isyatu wadiyah na in siya yaon halawm sin kabuhi masanyang halawm sin kakuyagan fi jannatin aliyah biyutang sin Allah Ta'ala doon surga jannatun aliyah amo in surga sa taas-taas kutufuha daniyah iba na alawm sin jannatun aliyah mataud in bungang kahoy ginisan in bungang kahoy halom sin surga sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga bungang kahoy sumuok kaniya sigurain siya un nagtitindog nagkukulang naglilingkod maabot niya in bungang kahoy maabot na yung bungang kahoy pagka diha doon niya init bangkaw mabaya sin kumaon sin bungang kahoy biya sin mga manggayan subay ko magtuyo subay ko sumakat pataas asupaya makawa mo maabot mo in bungang kahoy dito halam sin surga sin Allah subhanahu wa ta'ala Masya Allah, bungang kahoy in sumukay. Ampa, sa ginahon pa kahurmatan ha mga sila. Inagi, kulu washrabu hani'an bima aslabtum fil ayyamil khaliyah. Kaon kamu, iban inom kamu kasanyangan kaniyo. Tumbasin pahala, tumbasin amal niyo salih,
hawak tu pa kamo hadunya. Biya to'y inagi sa ginahumpa sila halom sin surga yaon. Arapon mga sila yatukbalan in kitab nila dapit palawa in alamat niyan taunarka na sila. In susungon nila kabinsanaan. Wa amma man utiya kitabahu bisimal fayaqulu ya laitani lam uta kitabiya. Na iban adapun isiyo-siyo kaya tukbalan sing kitab niya dapit palawan niya in alamat in dalil in susungon niya alam sing kabinsanaan. Fayaqulu ya laitani lam uta kitabiya. Namung in manusia in kiatukbalan in kitab niya dapit palawan niya serta magsusun lam uta kitabiya gamda wala na keratungan in kitabku. Gamda kuno wala na keratungan in kitab niya. Walam adri ma hisabiya in agisin tao ini wala tuod ko kya kanal hisabun ako adlaw ini. Mga umat Islam, magsusunin manusia amoy mga manusia sumulang asara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Serta sugpat sin ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala ya laitaha kanatil qadiyah. Mamung manusia haka matauran tao kalugian kaku gamda in kamatay ko adunya amo yato in katugtuban niya. Tuhan namung imama manusia adlaw kiyama gamda kuno in kamatay na di adunya ini di na siya buhi magbalik. Amo yato katugtuban. In agisin tao ini maagna anni maliya di na hati makatabang kaku maliya in artaku. Maagna anni maliya di na makatabang kaku in artaku. Amo in arta niya pagtuyuan niya diha dunya. Pagtuyuan niya diha dunya lumawag sin usaha sambil usaha haram. Sambil usaha haram usaha niya. Inagi sin tao ining adlaw kiyama maagna anni maliya di wayruun na kapusan di na makatabang kako in arta ko. Di na tuan makatabang in arta sin kita bang adlaw kiyama di na magbumpa at in arta si manusia adlaw kiyama. Adlaw kiamat di na tuod makatabang in pangarta sing kita. Halakaan ni sultaniya in agi sin tao ini maigna hati den kaku in kawasaku in pagsultan ko. Minsan siya kawasahan di hadunya dito adlaw kiyama di datuan makatabang kanya in kawasan niya. Aparman sin Allah Ta'ala sugpat sin ayat pagkabiat tuin kakay ng si manusia khudu pagullu summal jahimu sallu. In agi dakun na sin Allah Ta'ala in malaika amin tunggu sin narka khudu pagullu
kawaan niyo na siya. Kumpikan niyo na siya. In taubardo sayan. Kawaan niyo na sin taubardo sayan. Kawaan niyo na siya. In taubardo sayan. Ampa niyo kapusa. Bilangguon. In lima niya. Paliog niya. Bilangguon sin malaikat. Summa jahimu sallu. Pag ubos kau bilangguon sin Allah Ta'ala. Ubos jahimu sallu. Ang paniyo hilarok. Palong sin api narka jahannam. Supat sin ayat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Summa fil silsilatil jar'uha sab'una zira'an faslukuh. Hubus ang paniyo bilangguan karenahan jar'uha sab'una zira' bang astaon siya kapituan asta inhaba niya. Fasluku laung sin Allah Ta'ala basura niyo palungag buli niya palatusan niyo pasimud niya sambil lambinga in umbon niya pasiki niya. Tuhan, biya to in sakit biyarin na ba indagbo si mano siya lambingon nakatan. Mga tuan, dakula tuod perkala bangkitan no di mag-ibadat di magmabuga tuju pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isyo mga sila yaon innaw kana la yu'minuna billahi al-adim sabun na tud in siya in kaunam niya la yu'minuna billahi al-adim. Di sila mag-iman, di sila magparatsaya pa Allah Ta'ala Tuhan mahabasyar. Amoy mga sila di sila mag-iman tuju pa Allah Subhanahu wa Ta'ala sarta in sila yaon tumaykod din ha pag-iman din ha pamando sin Islam din ha pamando sin Quran wala yahuddu ala ta'amil miskin. Iban in mga sila di sila magpitwa singgin na obaran niya padugain niya marayaw in magpakaun ha mga miskin. Ha mga miskin mga tuan. Diyato yung kakainang nila di hadunya. Bima na ikutan sila, ipag-ikot nila in arta nila. Tumtuma yakaw tay manghud ko agaman Islam. Apabila ipag-ikot mo in arta dil sin Allah Ta'ala kay mo haadlaw kiyama hinahon sin Allah Ta'ala in pangarta mo tipunon sin Allah Ta'ala pasuon ang pahisubulak ang pahiperensa pabayho mo. Amoy mga sila nag-ikot sin pangarta nila sambil pakid nila sambil pataykod nila hiperensa sin Allah Ta'ala haadlaw kaya maimpangarta ang impiyag ikot nila. Sarta alam sinar ka jahannam wala ta'amu illa min gislin wayruun makaun nila. Wayruun tuhan makaun nila malingkan din hasago sinalam sinapin na ka jahannam. Sago in kakaun sin tao halam sinapin na ka jahannam. Tipunin in sago yaon ang pagpiainom mon kanila. Ang piainom kan mon kanila aun pahad parman sinallahu ta'ala la yadukuna fiha barda wala syaraba illa hamima wa kasaka. Way di siya makananam amuin hagpay alam sin surga. Amoy ni karayo parasahan niya. Sarta wayroon mainom niya alam sin surga malingkan amura in kitlan piutunaw
iban sin sagu halom sin api narka jahannam. Insagu bang diha dunya, umatod sadya kau biyan kaniyan, laatan na kau. Misan kau umatod, malisyo kau umatod kaniya, sumagawa, alam sin api narka jahannam, amo yan to pag-inom sin mga tao, alam sin narka. La yakulu illa khatiun, wayroon makakaunhayan, malengkan amura in mga manusia, in kakainang niya, halom diha dunya, halom sin kasaan. Mga umat Islam, amo yato in baita sin Allah subhanahu wa ta'ala, harum pengajian nato harum ini aun day sab ayat sin Allah ta'ala tungod mga manusia kaya tukbalan sila yung kitab nila dapat patay kod nila. Wa amma man utiya kitabahu wara'a jahri, na iban isi ada pun isiu-siu in kaya tukbalan in kitab niya dapat patay kod nila in susungod nila narka jahannam, alam sin kadin sana anda sila. Pasurun sin Allah ta'ala ang pagtawagon narka sa'ir, amuin narka mapaso isyo in mga sila amo na in mga sila munafik diha dunya magnipa maaga Islam in mga munafik ini makagwa sila rin ha mga siyara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yatuin tubtuban sin pangadji harumini kagaus-kausan sin kami magsopa mao wala umamu kamura magpaamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ito na ini kita ilan diumog in sarayaw-rayaw in pangulansang sinambu puro na to kalasahan biakan Sheikh Muammar Kiram. Tuahan na to insyaAllah subhanahu wa ta'ala niya to mahinang malim si maas mahinang palita si guide na to diha ini lauman si dunya amon hikasawa sin kawi na to adto akhirat. Jazakallahu khaira. Mas Allah subhanahu wa ta'ala tumbas ni guru na to ay doon si tumbas ni sarayaw-rayaw na muna to ini ni waktu alhamdulillah ini murah-murahan nakawa kita ni yasin kaya tabik niya doon kaptangan panglansang na kamura kumain maingat magpa ini amo sin amo ini mga kaya tukbal siguro na tuhain doon din na yung mga nakawa na to kaptangan day kanya. Insyaallah mahinang na to ini ialok singkawi na to di dunya labi luwa na to ang kawi na to adlaw akhirat na mauli ini kutugtuon ng hari sa isang gawiad to sa rayo-rayo ng kabikan niya na ibalik na to kanya paruwahan insyaallah subhanahu wa ta'ala supaya matikmod to ri barakat di kanya tukban na to ini paruwahan na to yung mga to ni Sheikh Muammar Kiram. Bismillah. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ربنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات الأولين والآخرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.